Era baru tim nasional Indonesia resmi dimulai seiring dengan kedatangan Patrick Kluivert di Jakarta. Kluivert menjadi suksesor Sinteyong dalam meracik tim nasional Indonesia. Tak tanggung-tanggung, pelatih berpaspor Belanda ini mencanangkan target tertinggi, yakni meloloskan skuad Garuda di pentas Piala Dunia 2026. Sebelumnya PSSI mematok lolos Piala Dunia melalui jalur playoff. Saudara, gagap gempita pun terjadi disambut oleh supporter timnas. Patrick Kluivert tiba di Bandara Internasional Soekarno-Hatta pada Sabtu malam 11 Januari. Pria berusia 48 tahun ini mengemban tugas baru sebagai pelatih anyar timnas Indonesia menggantikan Sinteyong. Kluivert tiba di Indonesia ditemani salah satu asisten pelatih, Denny Lansat. Sementara asisten pelatih lainnya, Alex Pastur, mendarat di tanah air Minggu 12 Januari. Mereka diperkenalkan sebagai juru taktik timnas Indonesia dalam pengenalan publik dengan media di Jakarta. Patrick Kluivert yang dipercaya menukangi timnas Indonesia hanya mengusung satu tujuan dalam 4 laga tersisa di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia Zona Asia, yaitu lolos langsung ke ajang sepak bola terbesar sejagat. Apalagi kalau bukan Piala Dunia. Patrick Kluivert pun mengamini misinya adalah meloloskan Indonesia ke Piala Dunia. Soal tekanan menghadapi kualifikasi, Kluivert mengaku tak takut dan akan menghadapinya bersama seluruh tim. Bahkan Kluivert menargetkan minimal 4 poin dalam 2 pertandingan mendatang, yaitu laga tandang melawan Australia dan laga kandang kontra Bahrain. I like to have pressure, and under pressure I can really perform quite well. The most important thing is that to transmit it also to the players, and of course it is an interesting time to come in with 6 points and another 3-4 countries who have 6 points, Australia 7 points, and Japan is quite secure already for qualifying. It is a particular time, but that's football. Football, you want to be with the best, and of course we need to transmit this to the players, and we will. And for sure, the mindset of the players are on the same level than us, and you see on the video how they want to achieve the goal. Secara terang-terangan, pelatih baru timnas Indonesia Patrick Kluivert suka dengan gaya sepak bola menyerang. Kluivert juga suka dengan formasi permainan 4-3-3 yang pernah diterapkan ex-pelatih Belanda Louis van Gaal. Namun menurut legenda hidup Barcelona ini, penerapan formasi harus disesuaikan dengan kenyamanan pemain. Ia akan melihat kualitas pemain lebih dulu, baru kemudian mencari skema yang cocok dengan pemain. Dalam sepak bola, formasi bisa saja berubah saat di lapangan menurut Kluivert. Most important thing is that I like to play attack football, and I like to have the ball possession. I am familiar with all systems. I was in 2014 assistant coach with Louis van Gaal, and we played the same style that we play at the moment. Preferably, I like to play 4-3-3, but it depends where are the players also feeling comfortable in. So I'm first looking at the players, and then we implement any style, because in football, you have slight movements and it's the same system or it's a different system. Coach Patrick Kluivert menekankan pentingnya kontribusi pemain lokal Indonesia untuk membuat skuad yang kuat demi menembus lolos ke Piala Dunia 2026. Kluivert akan memantau langsung performa pemain di kompetisi nasional pada Februari mendatang. Mantan pesepak bola timnas Belanda ini ingin mengenal lebih dalam pemain lokal untuk menyesuaikan taktik apa yang akan diterapkan. Menurut Kluivert, pemain lokal sama pentingnya dengan pemain diaspora yang banyak bermain di luar negeri. The local players are the heart of Indonesia, and the other players are of course super important, but I think we need to focus very good on the local players and check the quality of the local players, because I think that is hyper important to implement those players as well, because you want to have also the heart of Indonesia in the team. The quality for me is the most important thing, of course, but yes, in a few weeks I will come back and I'm going to check the local players for sure.
Those are also the heart, of course, because if not, they didn't do the neutralization, they wouldn't come to the Indonesian national team. So everybody is important who I call up for the national team.